Cumudul dah ke selam. Kan long kemno serai. Kau gangam lut barok sepok kendau. Lo ayap tu meh. Mem tip isu na. Iding buon pak cakah sana mah. Atrai di pentip nai kibriyo sasar. Kibriyo le mentah ki thiet taman yok lom centiam. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Wud kot jang gesengking atir Hnlc National Liberation Council. Palasha Ken bi an ubabat kedan komu area commander hakathan West Khasi Hills. Ulalip in Pyndem White hakmat ki Pulit jong kemairang Eastern West Khasi Hills hakar pusantrik urampang arajar arpun riu. Hekum bujing tip belayo lum yo unu area commander bombat la benyo kerteng. Lailam no sya police headquarter Hasilong tang hadin bu ulalit ITLD haki Pulit. Hakabede bat kani jingwan Pyndem White unu area commander ke Hnlc, Superintendent of Police ke Eastern West Khasi Hills District, Shimla Asatya ya ke jingtip ke babnya, hendai ula betaban pa ni ke jingtip nagi he Pulit ke badan, haka police headquarter Hasilong.